KSA pengwet donagi puraso papong amai mai caripong mai pokha lapel karbila mera mai atiripi mai pu agai lapel KSA amai pu kurosango agai lapel bag rupo KSA dak kong tumbang tendang lo baju tendang lo pakai itu lapel ingkorat trok ahwa rumah syarat aktivi temang tumbang ti atum lapel dak dipu bokulis tendang lo universiti tendang lo hai KSA sari montum lapel ini amaya titi bangke laro milih bangtung tu be bang lu tu apema milih lo bang alang itu dagro masa amaya tu mereka terus ho ham ti long se hukum mahkamah perang pada dico ke hai itu rongsan amai pen KSA ong ko mat khrak thru ni lo panglung thikine ista panglung pon lang ko bisu langsung ni udulan isi bang atang prangta ka panglung pon ge pampang ke klempon bang dulu sita cingru dia titi kembali theba ke ni kita putu aho satu bage sar pon normal ini saya itu ya KSA tu pila ko cingru ni tham pon mama sini kita kau dong bangun no pakai sini kita objek penarang tu mau nanggung no nirita kan sekian bangun no pakai kita hukum nanti no masih laso cingru apa tak bukan cowok itu perang lamena mai triti mai tu penatan no apa itu makai tak cultural society amai tu kusaho penatan no itu khai suno por dak do jam dam jam phak jam ni jam lem jam kumalo ka jukono apolitis na parti na ke om KSA na ke om dai itu lem jam dam jam masih kiram tangga itu karbi khai si pulu ke Minggur pomelo tak itu kaya alam loh itu mana dong thor itu mana segitu akhaya itu mana kita guna KSA kan KSA no alaikum kata kaya farmasi di sana no dong kadang pensi kira aku bang nanti keng dulu kan nasi tak KSA tak kau apa no itu tak parti tak kau apa no हमारे यहाँ कैसे बने अमुक पार्टी वाला मजदूरों को हमारे यहाँ कैसे बने हाँ उधर नंगा दुपी लो लसीला पुल दिखे तो लगी दारा देंगे कैसे तो नोने निकल पाएंगे नोने निकल आपने मालूम है क्या खाना नहीं तुम कैसे तुम से पहले दोनों प्रॉब्लम तेरा क्यों बांधे आचार पार्टी या रोलिंग लो डांगा का सरकार लो ना तुम्हारा फेरे पूरा बने Onale gobernador tu corruption kende nantung KSA thur paro nantung isi dono nantung protes mo onale tuar bonai sema pane mele KSA thur paro no dai sila don itun da purana na dukti don karbeng aja le puno isi development puno ko no itun na ko isi puno na thilung university ta no da Murai coba, sekarang tanda mana? Sudah sih lo sudah menil kuliah sampai sana, doktor kini ni, luar puran dah hamren dah dulu, hamren dah kom, bari di pulang impu po rata, menil impu, sa doktor kini abis pulang itu, kalau hai itu kabdiman itu KSA pendang lo,
itu ndak rong asar tentang itu turpak sih lah itu akhirnya kimtan ke cok sih tu bang itu protes bang itu terang tu masih berulang itu dak khai kisung kalau perang bang jian bagi itu kisung akhir sih dong tanggung lo mereka tahun lo sama itu hempel ke hang kuno kasih song kuno siksa juga pantang ini kuno agar ada itu ipeng doni lama kasi nung ilantangan itu aningkan tutup pilo mani-mani kita bang tutup pilo hempel ke hang kasi lihat nung sino le koi turu ilo kasi ni kaya tu berarti lo le perang bang dia bang ke diturun agar pasti turun sisa hempel farman bang hempel ada yang turun le mana ada apa supaya orang hempel hangku kita menghai tanggup ke tidak jadi paling timang itu tidak jadi kasih non bagi itu non dak ko sarmai tapi pi pompen ini KSE pengen dona lagi laso ini dak itu setelong lo milit ni hang orang sah dulu ngapain dak KSE lupo kita pun kita ding dulu kasih non pernah kelanjian apa ke hempel ke anu tinta mereka perlu hempel ke kali elang melo arti lo kita ikut kilo ni dia kira hanya mati anu tinta jam nang be boleh nang tirang boleh nang tiron boleh nang rohang boleh si pokok emas ikut kita kangke mahal dikasih ko central government pun kuno asal government pun mahal si bisa ko mahal si akar online kasih itu non ke rupo akiasi tunta ipeng dulu kalau tidak itu kerja kai along dia lo sana dah asong lupi kalau asong kan beri pun jadi non ke perang yang dia pakai itu ke rapan pas bayar orang itu kapiri dulu kiasi itu pakai siap dulu cium telu bang si kapiri dulu pasti melihat itu kusaho kisah sebaik utama alang tumpu timu di sana, dak perang ke tahu kan? Isinya ada hasuta, alang tumpu tangga mereka. Kita angmong lomba ke parti aja ini lo, ke hakun pun lo, kemana lo bangga pun bilo, mana lo bangga pun west bilo, sondo lo, sana alang tumpu kaburi, teksa tumpen, cerah pun itu berjalan timu, alang tumpu candu masih non pingin perbangkit. Ikut dak ingkan poket sebenarnya cuta alon si pilong kasi aku adi mata non mang kedak alon si non ke tum duk pilo felo kasi son tak si non angtung dak sencer komiti kacari pon angtung rupo akiasi tum mata cingrum ponon usini tum rico per mata harakum ana purbe dak cingwa ilo na pena cukuram tang hutalang tum rosar mata kadak wangsi dithanti mum usini tum nitum rico per mata ada didak pena jadi pun sih kan tang lu pas nasi tokon si pasung lu menurut lu pakai dak si organ isap ya na tidur no kasi kato kami pinita ka dito pero sar pendak no la pendak itong texer kacari pong KSE pendak no la pendak itong utang amai pu pendak no la pendak amai pu pendak no kasi kato kami tapi ni lahai itong aleng kesar mata texer setumban thantimum alam ke nantum KSE ruporun ta RDP po lapen arjupo pusi miri ning thelo kasi ni tihepen panse lam ni si kejut kolok tago kalbi gucari asong pacingrum nang po akena keceng siebang ke Guwahati jiji KSE pada Guwahati long kecagi hari soi yang tumsi nang mori keceng halabang sohut pinangan kecing wai puru kecing wai ceng abang ke kalbi employee association asai hemon kecing wai long sila la pakai kini kecing wai tak kopi posisi ceder lo puru tangte kumane pan ruklok ti halabang sa kecing rung ceng ho
abang ke udam det pulutan te laican aru tuhan proyek niliphan isya nong guru laican ini yang berkitnet det kami kircek si dom kipi pohal suhu te niliphan nong guru belum tang abang une dalam lasohut lasop hibang tulo labang kadang dipu Government College kecil dari soi jangan tuh pada kuna bor itu loh. Lata-lata lululang so kalarang sina polo longgan sikicing wairang ceng lo. Insa protap fondo topi lapen gandiran timung atung dola. Indoor stadium along kacing wai. Program fondo topi ame thang tu blut asar ke kramsa aisteli ninti alai chan yen atung panar ba rui potung nangtung kecok ce anci dia sero era isi betu loi nitung ti thel ko KSA klai ver lo punitung ce langkang la poan sahala bangsa hut kecuni rido apie bangke cingwai wangbong pen di Government College long isian ang tenge cingwai nang chulo pasur bangke sate kram sala pen stelini ti tung bangke kroisi la tung bong isi vet tulo tala sohu tala chan inglen kamang dudung dede ama chul jede kalau bangsa isi ad hoc committee senior, selain defense ada kamsa bangsa korban orang pilih. Lasukan wangbong 2015 aningkan Agricultural Society Karbi Lamai Damai, lapan Karbi Student Association, nang acara pun ada tu. Itu cepeng si Karbi akhirnya kisung alam. Isi kecepahan dia pun karbianglong karbiapan ni jika mata cok nanti kali karbianglong menantang kedua karbia tu maki suge boy dah cini nanti buka mata apa karbi dicot heno karbi cong mai pi halabang sohut dulu sehalabang soh cong mai pi along tak keceng se jenda masih kato kebearan ini gahan tak dengan lo KSA sigar ni alam tahu Athe itu pirthe ada ngalong abetat akhai tina purki mule lang dam posita isi akhe tentang turbon ke risoi yang aja kong iude aja kong student nama aja kong bensi isi akhe pun ke rai pun unji sita kalpiang long ke itu kopiak kopai kong nge tangrong lo ne pini KSA ropona nge dokopen Karbiak kayak kisung nang cetong nang itu bang Putin adalah sebagai kroy KSA hello karbiak kayak moy abu tapi ni KSA ropon nang doko ko bangke KSA ropon nang doko bangke karbiak kayak amoy abu si ini kita pon nang cemanda tapi ni dia karbiak kayak bangke kisuk kepanji esok Setelah bangsa kisah kepanji dah karbiak kayak pam ini kumaka kau raji halah halah tiap nama bangke sepini arni ana bangke karbiri cuman sulut rong saratun tur pak penanta jong si karbiro cabia song atum ametang cikubir seroi pen kecok cidia seroi pen isi net bang kalau tang sekibang gilang karbiak kayak bangke manggu mangram situji ini itu mau wegela pula bane kai yang binji sapi ini itu kecarpak kaya sumara kai kilo kemanko ini itu kajibuk kaya sumara akai ko pilo nangaman gaji hala bang sopon itu mata dan jima mata dan deh lah hello Lasini ni kecuri kantung bangalano lambang ke menji utai tung pelo. Etepet alam kanenje bang kepini karbi dicunan sungplut
biro masyarakat turba karbilo cari asong akorti ya tumci dia seroi ra isi vet donoi pula bangson benga bangke ropo atas ini tumta cedong tu pame popusi de bangke milini pepi penantung karbilo cari asong yongsi isi vet penget nangke dulu pulu tante nang tu malong se karbi culture society ke mau tangan dulu je Oke, karbi risui sorong aja, pakai cengpen, noningkan poker partaan. Risui jangan ya kompensi, orang aja ke kacau kata orang itu kita cucu. Si risui jangan ya komnyong si kebab abni 20 tangke, jutaan tak lama thaya we, lamet tak lama thaya we. Rongaji nak yang kecil, aja tadi tu yang kecil, manghu manghapan angkar ke aja tak boleh itu makai. Jadi, KSA kote bong atau makan tu cuma juga kalau nang itu mangbong, son surya lam nang itu ciuru era, nang itu mena salah jong, halabangso alih pancema takkan bera, kebang jelang kerja kaya ubi pan matapen. Kebang jalan kerja kaya pun mata pen, untung bong isiwet dora kerja kaya pun cari ponon dan ini tu akhir tar kaprek kabluna. Di KSA tu mangkeru polotron nang kedo political party tu mangker seksidul kecil